Selam aleyküm, hürmetli seyirciler. Siz haberler informasyon yayını seyretesiniz. Bu günün esas hadiseleri hakkında bizim muhabirlerimiz tarif etem. Studiyada men Abdullah Osman çalışam. Bugün böyle malumatlar hakkında tarif etemiz. Bugün bütün Rusya Halklar Birliği Günü kaydeti. Bugün toprak uchastkalarını çok yıllar devamında beklenilgen vatandaşlarımız için da bir bayram oldu. Devlet Milletler Komitetinin çıkış adliyevi konsultatsiyaları bu sefer Sakşı yerinde olup geçti. 11 bala Arap elifbesini, İslam dininin temellerini ve urf adetlerimizni öğrendiler. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Bugün bütün Rusya Halklar Birliği Günü kaydeti. Yarımadanın bütün şehirlerde kütlevi bayramlar geçirildi. Kırım'ın paytaxtı da istisna olmadı. Sabahdan başlap Lenin adına meydanda bir sıra tedbirler geçirildi. Tafsilatlıca bizim levhamızda seyretiniz. Birlik Günü mecite yürüyüşten başlandı. Çeşit halklarının vekilleri milli urbalarda kolonaga tizilip yol aldılar. Kırım sakinleri hem kichkene balalar hem büyükler bu marşta iştirak ettiler. Sanada Kırım sakinleri ve paytaxtımızın musafirleri için milli urbalarda oyunlar ve yerler icra edildi. Tedbirinin sonunda iştirakçiler Dostluk Karavodu adlı flashmobni teşkil ettiler. Bu flashmobda Kırım'ın çeşit milletvekilleri katnaştı. Adetince noyabrının 4'ü memleketimizin eposu sakinleri için rahatlık günüdür. Ama Rusya Federasyasının her bir köşesinde tantanlı merasimler olup geçi. Kırım'daki tedbirlerde hakimiyetin vekilleri de iştirak ettiler. Onlar eposu Kırımlılarını Halklar Birlik Günü'nden hayırladılar ve kaydettiler ki bizim gücümüz tek birlikte. Это знаковое событие. Я, друзья, считаю, что мы должны с вами это единство сохранять и укреплять в нашей многонациональной стране России, в нашем многонациональном Крыму. Сегодня задача наша – объединиться вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина для того, чтобы сделать нашу страну, Россию, самой счастливой, самой успешной, самой сильной страной в мире. Bayram tedbirini Yarımadamızın çeşit halklar vekilleri Sotsvetiya Kultur adlı festival çerçevesinde ameli süslü sanat sergi ile milli yemekler takdim edilüğü ile ve elbette milli yerler ve oyunlar ile devam ettiler. Hurur ve tan serlevalı Kırım Tatar ansambli beyaz milli urbalarda musafirler için kuşlar oyununu toşadılar. Bu beyaz urbalar naziklikni ve temizlikni temsil edi ve oyuncular milli oyunlarımızın dülberligini aksettiler. Lezzetli aşlarını sevgenler için festivalde Yarımadada yaşayan eposu halklarının yemekleri takdim edildi. Misal için Kırım Bulgarları eposu istegenlerini öz milli aşlarıyla sıyladılar. Onların arasında etli, kabaklı, peynirli köbeteler. Mariyan Ivanov Bulgaristan'da Sliven şehrinde yaşayım. Kırım'a birinci kere geldim. Ayta ki bayram muhiti taciplendirem. Здесь отмечаем этот праздник с Болгарией. Через месяц мы будем жениться с моей прекрасная супруга. Haqiqiy sanatını sevgenler ameli süslü sanat eksponatlarından gayrı sirek rast kelgen pastel технологиясы ile çizilgan resimlerini görebildiler. Эта работа называется, посвященная крымским татаркам, называется «У источника». Наш Крым как источник, к которому вернулся крымско-татарский народ, который питает нашу землю. Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov eposu Kırım sakinlerini Birlik Günü'nden hayırladı. Herkesге икметлік ve iyi münasebetler tiledi. Более 300 участников фестиваля. Это, во-первых, представители разных национальностей, творческие коллективы из разных уголков Крыма. Мы только в прошлом году проводили закупку специально для наших коллективов национальных костюмов. И сегодня вот мы видим, что наконец-то наши крымские коллективы национальные представлены на таком высоком уровне, когда уже... Tatarstan Cumhuriyetinden kelgen artistlerin çıkışları eposu musafirler için sürpriz oldu. Rahmetli Tatar estrada yırcısı Albina Apanayeva ve Farid Hayzrahmonov toplanganlar için bir sıra müzikal kompozisiyalar icra ettiler.
татар халқының белі эрбабы Номан Челебичихан айта еді. Қырым ярымадасында чешет ренглі гүллер, лелелер ве дикер чечеклер осе. Ве оларның эр барысының өз дүлберлігі, өз құқысы бар. Мақсадымыз оларны бірлештіріп, олардан дүлбер ве зариф гүлдесті яратмақ. Левиза Сидбелялова, Сабрия Халиляева, Руслан Хохлов, Билет үшін. Реабилитация ақында справкаларының алынмасы кечішатыны сәділештірмек үшін Девлет Думаға қанулейха кірсетілді. Оның муэлифі Девлет Дума мебусы Руслан Балбек олды. О қадетті ки Қырым әкиметі реабилитация ақында емірні толысыден Америка кечірі. Амма реабилитерленген халқларын векілері имтиязлар или құланмақ үшін справкаларını әлде етмелілер. Bu yönelişte Rusya Federatsiya İçki İşler Nazirligi O'zbekistonning İçki İşler Nazirligine murojaatlarini yo'llaganda çok meseleler peyda ola. Olarni chizmek için bayağı vaqt keçi. Böylelikle Ruslan Balbek kirsetken qonun loyihada aytila ki, spravkalarni bir-bir murojaatsiz almaq kerak. Bugün toprak uçaskalarını çok yıllar devamında beklenilgen vatandaşlarımız için da bir bayram oldu. Yıllarca narazılık meydanlarında turgan insanlar uçaskalarını elde ettiler. Toprak damartalarına vesikalarına 150'den ziyade insan elde etti. Olar hepsi imtiyazlı kategoriyalı gражданlardır. Bu çok balalı analar, ulu vatanchenкінің veteranları ve siyasi represiyalarga ve sürgünlükке oğragan insanlar. 79 yaşlı Rifat İbrahimov bu dakikаны 1996 senesinden beri bekledi. Sıraylı kıyat koy şurasında o 20 yıl evvelsi ariza yazgan edi. Ve bugün ona çok beklenilgen toprak verildi. Bu insan öz kuvançını saklap olamay. 1996 yılı очередке берген едім өзіміз сельсоветке. Ер meselesine odan beri жүреміз. Бүгін бір қуаныш келді бізге. Берділер решение алмаға ер топырақ мына бұл чөлдерден. Ана оғада сау болсын, қайлымыз чөл болса да енді алғанымызға қуанамыз. Құрлар қысмет етсе мына hepsi документlerini еткенсін başlayacağız. Kazmağa, netmege, yapmağa. Ayдар Вейсовде toprak участкасының сайбы oldu. O toprak берілуіні biraz ажжа bekledi. Onu öz balalarına hediye etmege planlaştıra. 88 senesinden beri yaşayayım Kırım'da. Ömrümde bana birinci kere uçastka alamı. 10 yıldan beri çok bekleyip oturamız. Ahırı bana bugün gün kısmet etti bizge Allah nasip oldu almağa. 90-cı senelerinin başında Kırım tatarlar Orta Asiyadan ana vatanға qaytqanda bir avuç toprak almağa ümit edeler. Çoğusu 1944 senesi ayrılgan evlerini qaytarıp satın almağa tırışa edeler. Ukrayna hakimiyeti bu meseleni çizip olamadı ya da çizmege istemeydi. Şimdi ise hakimiyet represiyaga uğragan, sonra ise reabilitlergen halk hakkında öz kaygıruvını işнен тазdıqlay. Сегодня полностью решен вопрос и закрыта очередь, та, которая формировалась из жителей Мирновского сельского поселения. Но это не говорит о том, что процедура закончилась. Почему? Потому что у кого-то рождается третий ребенок, и они имеют также право обратиться, и получить свой долгожданный земельный участок для улучшения жилищных условий. А находится это между Перовским и Мирновским сельским советом, но в границах Мирновского сельского поселения в микрорайоне Дубки. Получается, там порядка 600 гектар выделены льготным категориям, которые были по спискам Рескомнадзора, а также по тем жителям Мирновского сельского поселения, которые остро нуждаются и имеют на это право. Takdirlenіп мерасимнің sonunda episi бақытлы ер сайыплерінің дихатына концерт программа вәле етілді. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Бүгін Қырым Мудислік педагогик университетінде яны ректорының тақдим етілмесіне башланған дуа мерасимі олып кешті. Мерасимде медениет ве санат эрбаплары, ожалар ве Қырым мұсылманлар діни дәресін векілері болындылар. Келгенлер университетінің баршықлығыны ве мұфақеті үшін дуа оқыдылар. Яны ректорға мұфақетлер Февзи Якубовға есе сағлық ве ұзын өмір тіледілер. Қырым мұсылманлар муфтисі Аджемир Али Аблаев Февзи Якубовға Қырым мұсылманлар діни дәресінден хатыра бақшыш әдиетті. Хатырлатамыз ки Туневын Қырым Мудислік педагогик университетінің дәнішмес ректоры Февзи Якубов өз іш еріні терк етті. Оның еріне есе Чингиз Якубов тайынленді. Devlet Milletler Komitetinin çıkış adliyevi konsultatsiялары bu sefer saq şehirde olup keçti. Mesken meseleleri reabilitasiya hakkında spravkaların alınıvı, evlerinin satın alınıvı müracaatlar arasında esas sualler oldu. Hatırlatmak gerek ki adliyevi yardım Devlet Milletler Komiteti ve Millet Telekanalı ile birlikte teşkil etkenliği çerçevesinde berildi.
Эльвина Рахматуллина чоқ балалы ана. О айта кемескен сатын алмақ үшін насыл иштимаи ярдымлар олғаныны білмек үшін келді. Қадында ана капиталы ве шахси топламлары бар, амма эв алмақ үшін бу сермиялар етушмей. Меня интересует о выкупе жилья. Я за свои годы очень мучилась, живя на квартире. Жилищные условия оставали желать лучшего. Моей суммы не хватает рассчитаться за жилье, чтобы государство помогло мне. Это крик души. Адлиежілер айтқанларына көре эф или темин етілмек үшін Эльвинаға прописка бойынша квартира невбетіне турмақ керек. Бұндан ғайры қадынға кой территориялары үшін насыл имтиязлар или қолданмасы ақында тариф еттілер. С целью участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» заявительнице необходимо обратиться в органы местного самоуправления по месту регистрации и подать соответствующий пакет документов. Ерлі сәкенлеріні эсас рассызлаған суаллер мескен меселелері реабилитация ақында справкаларын алынмасы евлерінің сатын алуыдыр. 20 лет стоять на очереди на квартире тоже тут нереально. Я пришла для того, чтобы нас услышали, чтобы решили мой вопрос. Я переписывала заявление, меня попросили с 2002 года. На данный момент я с этого времени нахожусь на квартирном учете, где моя очередность не продвигается ни вправо, ни влево, ни вперед и ни назад. И вот этот вопрос меня очень волнует. Мне сейчас 60 лет, я не знаю, сколько дальше я буду жить, и поэтому я бы хотела хотя бы остаток жизни прожить в нормальных человеческих условиях. Сақшер мемуриеті миллетлер ара мунасибетлері бойынша бөлігінің мудиры Арсен Аметовның фікіріне көре, бұл кібі чықыш консультациялар ағыр адлеви суалерні ве гражданларының меселелеріні чезмеге ярдым еті. Такого рода консультации нужны, необходимы прежде всего гражданам также, потому что есть ряд вопросов, которые мы просто некомпетентны решить, неполномочны решать на своем уровне. И когда есть такая прямая связь Госкомнадзора с гражданами, это ускоряет решение некоторых вопросов. Вот сегодня видели огромное количество людей было. Это какой-то блок вопросов, я бы назвал стандартным, это справки о реабилитации гражданства, но есть также специфика регионов. В нашем случае есть своя специфика, я считаю, жители у нас микрорайона Амитхан Султан не могут получить справки, вернее, не могут получить индивидуальные налоговые номера ИНН, поскольку прописаны на земельном участке. Келечек авто адлеви консультациялар бойынша ичтимаи укухи клейханын иши Бахчисарайда девам етежек. Истеклилерінің эпосы шер мемуриетіне келіп, Девлет миллетлер комитетіне ве телеканалымыздың журналистлеріне өз меселелеріні тариф етіп олурлар. Левиза Сетбелялова, Оксана Лабада, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Ноябрьнің 5-ші күні Қырымда Қырымдатар язуы ве медениетінің күнлері қайдетлежек. Язсыз инсаниет фікірінің чоқсы ерішмелері ве евелкі неселерінің ая тәжірибесі ғайып олар еді. Қырымдатарлар урфатының құсетлері ақында Диляр Шевкетова кейтежек. Yazı, milletin inkişaf seviyesini göstergen esas menbaadan biridir. Onun yardımı ile biz tarihi vahiyalar, hadiseler ve medeniyet hakkında bilgi alamız. Kırım Tatar kitabesinin temelini Arxon Enisi yazıları teşkil etti. Kırım Tatar yazısı Arap, Latin, Kiril, urfatının esasında inkişaf etti. İslam'ın yayılmasında balaban bir rol oynaganlar bizim milletimiz. Bu yanında işte camilerimiz, mezarlıklarımız, mezar taşları benim kasıt etkenim. Onlar da tabii ki Arapça harflerden Osmanlıca elifbesinde yazılgan edi. Biz de şimdiki vakitte onlarını okuyumuz ve gerçekten de işte Kibir caminin olsun, başka camiler olsun, o tabelaları var. Anda yazayın azın. Kaysi yılda kurulganı, kimin adına kurulganı, işte o şekilde biz de o tarihimizni o tilden yani öğrenemiz. Yazı cihetten dünyada en dilber tilde milli, dini, tahsil edebiyat ve publisistika numuneleri neşir etildi. Türk ve Kırım Tatar Hadimi yazı abideleri, birinci ensiklopedik ılgatı, Kodeks Kumanikos ve birinci Kırım Tatar dersliklerini İsmail Gasprinski adına kitaphanede saklana. Kaydetmek gerek ki Arap yazısından neşir etilgen derslikler, onlar İsmail Gasprinski'nin kitaphane basmahanesinde neşir etildiler, dünya yüzünü gördüler. Mında ne görmek mümkün? Mında coğrafya dersliklerini, tabiat dersliklerini, riyaziyat dersliklerini, hesap dersliklerini görmek mümkün. Elif B takdim etildi. Bundan gayrı, mında Latin ve Kiril grafikası ile basılgan dersliklerini de tapmak mümkün. Изменение письма, оно отразилось и на системе образования, когда учебники адаптировались под то, каким письмом пользуется народ. Sonki 100 yıl devamında Kırım Tatar yazı sistemasi til reformaları neticede 3 kere denişti. Yazılga kelgende elbette medeni halklarda yazı var. Eğer demek medeni olmayan halklarda yazı yoktur.
Bizim Karbaba kardedelerimiz kadimi zamanlardan beri Orhon Yenisey deyler, kadimi Türk yazılarını kullanıp geldi. Lakin 13. asırlarga kelgende bizim demek ecdatlarımız İslam dinini kabul etti. İslam dinini kabul etken halklar hepsi Arap grafikasına geçtiler. Başlap Arap yazılarını kullanıp geldik. Ularının birkaç reforması oldu. Demek sonki reformanı İsmail Gasprinski yaptı. 1928 senesi Kırımtatarlar Latin urufatını kullanıp başladılar. 10 yıldan son Kırımtatar tili Kiril әліпбесіне geçti ve bugünkü kadar onu işleti. Kırımtatar ve şarhi filologiya öğrenuvine filologiya ilimler doktoru Ayder Memetov büyük hisse hoştu. O pek çok Kırımtatar tili ve edebiyat hocalarını hazırladı ve terbiyeledi. Kırımtatar tilinde derslikler, okuf kullanmalar ve lügatların müellifi hepsi Kırımtatar yazılarını kullandı. Bu derslikler bizim balalar ana tilini unutmasın dep, ular üçün yazılgan derslikler. Kırımtatar yazıvı ve medeniyetinin günleri noyabrının 8'inden 10'una kadar Gasprinski adına kitaphanede kayıt edilecek. Onun çerçevesinde aşık okuvları, folklor akşamları, tögerek masalar ve diğer tedbirler geçirilecek. Dilara Şevketova, Hasan Zivadinov, Umir Mustafaev, Millet için. 11 bala Arap әліпбесini, İslam dininin temellerini ve urf adetlerimizni öğrendiler. Marifçi okuf merkezde yanı bar leyhanın iştirakçileri için bayram teşkil olundu. Tavsiyatlarını Gulnara Karimova biliyor. Bugün Kırım ve Akıyar Müslümanlar Dini İdaresi'nin okuf merkezinde bala kulgısı eşitili. Mında yanı bar leyhanın kiçkene balalar için bayram teşkil olundu. 4 yaşından 6 yaşına balalar maksus programa boyunca tizilgen öğretici kurslarına katnadılar. O programa İslam tahsilini oyun şeklinde balalar kolaylıkla öğrenmesi için gerektir. Okuf merkezinin hocası Feride Abdulganiyeva balalarını tahsilge intiluvunu kaydetti. Bir hadis şerif var. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenin ve öğretkendir. Biz oğa başta maksadını koyduk ve onun için bu balaçıklarga öğretemiz. Bu balaçıklarga aslında farklı metodikalarla biz kullanamız. Maria Montessori olsun, Vygotsky olsun ve bizde mında 5 tane hoca çalışa. Kim ister geliniz inşallah. Bayram kaydetuv devamında balalar algan tahsilini gösterip ana baba ve hocalarını kuvandırdılar. Feride Hanım'ın sözlerine göre gruppa akıllı ve istidatlı balalardan ibaret. Onlar arasında kabiliyetli kızçık okuy. Talebi Osfaylık ile ve Arap әліпбені töz öğrengeni ile ayrıldı. O başta gelgende yaramazlıklar da olaydı, farklı şeyler olaydı ama buna rağmen o her zaman her yerde yetişeydi. Arap әліпбесі olsun derste olmasa bile hemen onu ezberleydi, keleydi, pat aytaydı bizge. Bir de hikayelerini mesela dinlemese eğer sualını bersen hemen cevap bereydi. Rabbim Allah, dinam İslam, kitabım Kur'an, men musulmanım. Kıblem Kabe Mekke'de, men musulmanım. Bayram sonunda balalarga bakşışlar tarqatıldı. Hatırlatamız, kurslar faydalı ilim leyha çerçevesinde haftada 2 kere bazar ertesi ve cuma akşamı geçilir. Gulnara Karimova, Alisher Alimov, Millet için. Şimdilik bu olğan malumatlarımız edi. Men sizge iyi akşamlar tileyim. Keleyatkan rahatlık güllerini Kur'antalarınız ile beraberlikte şen muhitte keçirmege Allah nasip etsin. Efirde görüşmek üzere. Sağ olun, kalınız.